braćo i sestre, srpski radikali, dragi sugrađani, poštovani poštovalci dela i pravedne borbe doktora Vojislava Šešelja, večeras je Leskovac dočekao pobednika. Vojislav Šešelj predsednik Srpske radikalne stranke, dr. Vojislav Šešelj, pobednik nad Haškim tribunalom, najveći junak u novijoj istoriji Srbije, došao je u Srbiju i večeras ga je Jablanički okrug dočekao. Leskovac je dočekao da pozdravi pobednika, sa njime je i zamenik predsednika Srpske radikalne stranke, gospodin Nemanja Šarović. Molim vas da pozdravimo i naravno zastavama i našim dlanovima najveći pozdrav za pobednika, predsednika Srpske radikalne stranke, doktora Vojislava Šešelja. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, muku sam ja veliku mučio punih 10 godina. 10. Punih 10 godina je to velika nadčovečanska muka. Od 1993. do 2003. Kad sam se i nogama i rukama borio da se dočepam Haškog tribunala. A kad sam se jednom dočepao, za mene nije bilo muka. Ja sam mukama podvrgao haške sudije i tužioce. Pa su me napokon izbacili. Izbacili su me, a da nisam tražio, bez ikakvih uslova, strpali me u avion i za Beograd. I odmah počeli da jauču ovi izdajnički naprednjački ministri. Prvo reče Aleksandar Vulin da su me poslali Amerikanci da njih sušim, da destabilizujem Srbiju. Mene Amerikanci poslali, a njih doveli na vlast. Oni se slizali s Amerikancima. A šta je mislio Vulin, šta misle ostali naprednjaci? Da sam ja trebao da ostanem tamo još 12 godina i 100 godina. Ali mora neko da ih obori sa vlasti. A ko će, ako ne mi srpski radikali? Jer mi srpski radikali smo ponikli iz svog naroda, iz duše svog naroda. Naša snaga nije u stranim ambasadama u Beogradu, u nevladinim organizacijama. Naša je snaga među srpskim radnicima, seljacima, intelektualcima, državnim službenicima, lekarima, prosvetarima. To je naša snaga. Tu snagu treba sad ponovo da prikupimo, da reorganizujemo i da u Srbiji promijenimo vlast. Jer u Srbiji se ovako više ne može. Od 2000. godine na ovamo jedan kriminalni režim smenjuje drugi. Jedan izdajnički režim smenjuje drugi izdajnički režim. Dokle? Došli smo do kraja. Nažalost, sadašnji režim u Srbiji čine naši dojučerašnji saborci i saradnici. Prodali se, izdali, oboleli od pohlepe, zarad vlasti i novca, okrenuli čurak naopako, promenili politiku za 180 stepeni. Srpska radikalna stranka je bila teško ranjena. To nema nikakve sumnje. Ali nije poginula. Mi smo rane uspeli da prebolimo i sad opet naglo jačamo, prikupljamo staro članstvo, učlanjujemo novo
učlanjujemo mlade ljude i spremamo se za završni politički obračun. Sadašnji režim Srbiju ne može izvesti iz krize i socijalne bede. Sadašnji režim pravi grešku sa greškom. Skoro svi ministri su ogrezli u korupciji i kriminalu. Po štampi čitate afera za aferom. Izdali su Kosovo i Metohiju. Izdavali su i ranije i Đinđić i Koštunica i Boris Tadić. Ali ono što su ovi izdavali 12 godina, naprednjaci su prevazišli za 2 godine. I sad se spremaju za završni čin izdaje. Šta će posle toga biti? Odoše nizvodu. Amerikanci i drugi zapadnjaci srpske izdajnike koriste kao toalet papir. Upotrebi pa baci. Nema tu reciklaže, nema tu hemijskog čišćenja, nema pranja. I to im je sudbina kao što je sudbina svakog drugog srpskog izdajnika do sada bila. Zašto su neuspešni u ekonomiji? Zato što su se predali Evropskoj uniji. To je uradio još Boris Tadić. 2008. godine ukinuo je carine na uvoz svih roba iz Evropske unije. Jednostrano. I Srbija zatrpana stranim robama. A kod nas skoro niko ništa ne može da proizvede. I ako proizvede, ne može da proda. Jer na tržištu su monopolisti, zauzeli sve pozicije, vode glavnu reč i neprekidno nas zasipaju tom uvoznom robom. Od mleka, mesa, voća, povrća, pa nadalje. Sve iz uvoza. Pasulj iz uvoza, beli luk iz uvoza. Tako Srbija ne može da opstane. Jeste to na izgled malo jeftinije. Međutim, sve pare koje damo za tu robu iz uvoza odoše iz Srbije. Da nema toliko naših zemljaka koji rade i žive u inostranstvu, pa da nema njihovih doznaka, mi bi već odavno doživeli kolaps. Malo taj devizni priliv stvara privid kupovne moći građana. I to što nam stigne na ime deviznih doznaka, brzo se vrati nazad na zapad kroz kupovinu strane robe. Mi vodimo politiku oslanjanja na sopstvene snage. Mi domaću proizvodnju moramo prvo da zaštitimo, da vratimo carine, da slomimo uvoznički lobi, da naš seljak proizvede, a kad proizvede da ima kome da proda svoju robu. I naša je parola kupujmo srpsko. Kad god možemo da kupimo srpsku robu, nećemo da kupujemo stranu. Ako nešto baš moramo, kompjutere i sličnu tehniku, to ćemo kupovati dok imamo para ili dok naši proizvođači ne savladaju i tu proizvodnju. To je, dakle, suština jedne umne i promišljene ekonomske politike. Ovi ne znaju šta da rade. Afera oko Sartida, to smo im raskrinkali i zaustavili. Raskrinkali smo i aferu oko JAT-a, odnosno Er Srbije i Etihada. Nažalost, nismo to na vreme zaustavili. Ja sam se za to spremao, ali nešto malo kasnije sam došao. Ali nije kasno da se sve ostale afere razotkriju. Braćo i sestre, mi u Evropskoj uniji nemamo šta da tražimo. Tamo nas prvo neće, tamo nas preziru. U Evropskoj uniji nas mrze. U Evropskoj uniji su koncentrisani svi naši tradicionalni neprijatelji. Ucenjuju nas, podcenjuju, uslovljavaju, nema šta nam ne rade. I ovi naprednjaci kao ovnovi, kao volovi i dalje srljaju ka Evropskoj uniji. Nećemo u Evropsku uniju. Hoćemo saradnju na ekonomskom planu sa svim zemljama na svetu, sa svim, ali na ravnopravnim osnovama.
I onda koliko mi izvezemo robe u tu zemlju, omogućit ćemo da se iz te zemlje uveze u Srbiju. A ne iz mnogih zemalja uvozimo 10 puta više nego što u njih izvezemo. Ne može tako da opstane ekonomija. Ne može uvoz biti osnovna privredna grana u Srbiji i uvoznički lobi da uspostavi glavni monopol. Braćo i sestre, naša orijentacija je prema istoku, prema bratskoj Rusiji. S njom želimo integraciju. Želimo da uđemo u Carinsku uniju Belorusije, Rusije i Kazahstana i drugih prijateljskih zemalja. Želimo da uđemo u ODKB, to je Odbor dogovora o kolektivnoj bezbednosti, novi vojni savez koji formira Rusija. Ako se sa Rusijom integrišemo, kao što se integrisala Belorusija, sačuvala državnu samostalnost, potpuno je samostalna, nezavisna, ali je integrisala svoju privredu i uskladila spoljnu politiku. Ako se integrišemo na taj način, onda ćemo reći braći Rusima, dajte nam naftu po onoj ceni po kojoj plaća Belorusija. Dajte nam gas po onoj ceni koju plaća Belorusija. I s punim pravom ćemo to tražiti i možemo da dobijemo. A Belorusija i danas gas plaća 3-4 puta jeftinije nego Srbija. A zašto Srbija plaća skupo gas? Rusija štiti naše spoljnopolitičke interese. Rusija je dobronamerna, ali Rusija ne trpi režim koji se, kako naš narod kaže, kurva, ni tamo ni ovamo, režim koji hoće u Evropsku uniju, a prijateljstvo sa Rusijom, kao da je Rusija krava muzara, da se neprekidno muze, a ovamo da se ulizuju zapadnjacima. To ne prolazi ni na zapadu, ni na istoku. Pošto ne prolazi, mi moramo da se opredelimo. Za zapada zapadnjake samo interesuje da i mi uvedemo sankcije protiv Rusije. Ona nesečna Crna Gora nateraše mafijaški režim Mila Đukanovića da proglasi sankcije Rusiji. Možete misliti, Crna Gora proglasila sankcije Rusiji, a Crna Gora je stotinama godina opstajala isključivo zahvaljujući ruskoj pomoći. Braćo i sestre, u Srbiji je sve naopako postavljeno. Pred prošle izbore Aleksandar Vučić je obećavao narodu da ćemo živjeti bolje. Neprekidno obećavao, na svakom mestu, da se živi bolje. I šta je uradio posle izbora? Prvo smanjio plate i penzije. Plate u javnom sektoru, penzije. Kome je smanjio plate? Smanjio je plate zdravstvenom osoblju, prosvetnim radnicima, policajcima, državnim činovnicima, vojnicima, oficirima, dakle svima onima koji mukotrpno svoj hleb zarađuju. Smanjio penzionerima, najojađenijem sloju stanovništva u Srbiji. Smanjio im plate, a po Ustavu to nije moglo. A što nije Vučić pred izbore rekao, ako pobedimo smanjit ćemo plate i penzije, pa da vidimo ko bi za njega glasao. Pošto je prevario narod pred izbore, sad ćemo na nove izbore što pre, pa da se onda politički obračunamo. Kako je Vučić stekao popularnost? Prvo što je obećavao narodu kapom i šakom, da se bolje, pa se živi još lošije. A onda je obećao borbu protiv kriminala, pa uhapsio nekoliko tajkuna, pa se narod obradovao, evo krenuo da hapsi kriminalce. I šta je uradio? Ništa. Zašto? Zato što nije spreman da hapsi političare. Ne vredi hapsiti tajkune, kapitaliste, koji su se brzo obogatili. Kapitalista je kapitalista u svakoj zemlji na svetu. Svi su isti. Gledaju
na što lakši način da se dočepaju što više novca, da povećaju svoj kapital. To svuda radi. Ali su problem ministri, problem je vlast koja im to omogućava. Problem su državni oficiri i državni funkcioneri koje oni podmićuju. Podmićujući državne funkcionere, oni postižu maksimum, a onda država grca i u dugovima, i u siromaštvu, i u nevoljama. Trebamo hapsiti državne funkcionere koji su ušli u kriminal, koji su korumpirani, a to Vučićeva vlada nije spremna da radi. Braćo i sestre, a ko nam je na čelu države? Tomislav Nikolić. Nekad je Tomislav Nikolić bio pošten čovjek. Nemojte, što jest, jest. Bio je častan i pošten. I on se izveštio bio i kao političar. Znate zašto? Sigurna ruka ga vodila kroz istoriju. A koja je jedina sigurna? Međutim, odok ja na nešto duži službeni put, odok nekim drugim poslom, a njega opkolili srpski izdajnici, strane diplomate i špijuni. Pa mu govore, ti si dobri Toma, ti si pametni Toma, ti si Tomo sposoban, ti si Tomo ljudina, ti si domaćin. I tako neprekidno mu kljucaju u mozak i on stane pred ogledalo i sam sebi kaže, ja sam dobri Toma, ja sam pametni Toma, ja sam sposobni Toma. Sam sebe prevari, pa poče da vara i celu naciju. A onda se razboleo od najgore bolesti. Koja je to najgora bolest? Najgora bolest je pohlepa. Sve druge bolesti, bar ako se na vreme otkriju, mogu se savladati. Pohlepa ne može nikako. Ako u jednom momentu čovjek podlegne toj bolesti, on je gotov. A Tomislavu Nikoliću su ispočetka davali neke manje sume novca, tetošili ga, evo da ti se pomogne ovako onako, pa sve veće i veće. Pa se on navikao na novac veliki. Pa onda članovi njegove porodice. Pa je to tu skupocena garnitura, veliki broj stanova, luksuzna kola, letovanja u inostranstvu i ko zna šta im još pada na pamet. I izdadoše srpske nacionalne interese, izdadoše ideologiju koju su ranije služili. I šta sada imamo? Imamo Tomislava Nikolića, koga kuće nije moglo zašta da ujede pre 10 godina, a sada se razmeće bogatstvom, čardak ni na nebu ni na zemlji u Bajčetini, vrednosti 1.000.000 evra. On kaže, ne vredi to 1.000.000 evra, vredelo bi da je u Beogradu. A pošto je u Bajčetini ne vredi, pa pazite, ista je cena izgradnje i u Bajčetini i u Beogradu. Isti građevinski materijal, ista radna snaga, sve isto. Pa mu je i to malo, pa nekoliko stanova u Beogradu. Za sve sinove i za unuke obezbedio i 3 kuće zida u obalskom pojasu same na Novom Beogradu, gde je gradnja apsolutno zabranjena. I šta je još uradio? Postao predsjednik Republike. Dobro, žurio je odmah da se useli u neku državnu vilu na Dedinju. Niko brži od njega nije bio. Od ranijih predsjednika. A onda njegova supruga Dragica formirala fondaciju humanitarnog karaktera. Pa ajde, formirala fondaciju. Pa bi čovjek očekivao da fondaciji da ime neke znamenite Srpkinje. Milice Stojadinović Srpkinje, na primjer. Isidore Sekulić. Milunke Savić. Nadežde Petrović. A ona svojoj fondaciji dade ime Dragica Nikolić.
8 miliona evra. Do unazad mesec dana bili su prilivi novca na račun te fondacije. Gde je taj novac? Sačunajte sve što je platila fondacija i što je kupila. 11, rekoše, montažnih kuća za postradale od poplava, nešto opreme za bolnice, porodilišta i tako dalje. Sve to kad saberete, ne može da ispadne više od 2 miliona. U svakom slučaju manje od polovine. A gde je ostalo? Ostalo pokradeno. I neko veče, Tomislav Nikolić kaže, svako jutro kad ustaje razmišlja šta on i njegova porodica da urade za Srbiju. Ne radite više ništa, samo prestanite da kradete. Vi ste već mnogo uradili i treba što pre da se uklonite. Braćo i sestre, nije još sve izgubljeno. Postoji jedna politička stranka u Srbiji koja izvire iz duše srpskog naroda. Postoji jedna politička partija koja misli i osjeća kao srpski narod, pre svega kao siromašni, ojađeni i poniženi. Ta partija se zove Srpska radikalna stranka. I ta partija, Srpska radikalna stranka, spremna je da se stavi u službu naroda i države. Sad se nameće novo pitanje. Kako nam vi možete verovati? Prvo, po tome što vas nikad nismo prevarili. Drugo, po tome što su već prevaranti otišli iz naših redova i stavili se u službu srpskih prijatelja. Po tome što smo vam svojim celim životom pokazali i dokazali da nismo lopovi. Po tome što smo vam dokazali da smo spremni da se žrtvujemo za srpstvo, za narod i državu i da je za nas nacionalni interes najviša svetinja. Možete dakle verovati onim ljudima koji vas nisu izneverili, možete verovati onim ljudima koji su spremni da se žrtvuju za srpstvo. Ti ljudi su danas koncentrisani u Srpskoj radikalnoj stranci i želimo što veći broj članova. Pozivamo da se vrate oni koji su otišli, koji su bili razočarani. Pozivamo da se vrate oni koji su otišli u druge partije. Pozivamo i one koji su bili u drugim partijama. Pozivamo mlade ljude koji nigde do sad nisu bili da se učlane i da daju svoj doprinos pobedi srpskih radikala. Ubeđen da je pobeda naša. Ubeđen da je pobeda naša. Ubeđen da moramo dobiti jer više odavno nemamo šta da izgubimo. Ubeđen da ćemo zajedničkim snagama uspraviti Srbiju. Da će Srbija opet biti jaka i moćna, snažna, ponosna. Ubeđen da ćemo pobediti na sledećim izborima. Pozdravljam vas, živela velika Srbija!
Dame i gospodo, moji saradnici i ja smo u obilasku Srbije. Obilazimo naše okružne i opštinske odbore, učestvujemo na televizijskim emisijama tamo gde je moguće da dobijemo termine i držimo javne tribine. Naš je cilj da se izborimo da se još tokom ove godine u Srbiji raspišu novi izbori. Ja sam o tome govorio na ovom mitingu koji je zapravo spontano ovako nastao. Ja sam došao zbog televizijske emisije, a ne zbog mitinga. Ispalo je da moram i na mitingu da govorim. A sad sam spreman da odgovorim na sva vaša eventualna pitanja. Saradnje koju ste najavili sa Rusijom, nastavak saradnje na kojoj ste vi insistirali da je NATO agresija. Da, od početka, od kad smo formirali Srpsku radikalnu stranku, to je naša politika. I u vreme kad je Rusija bila na mukama, pod izdajničkim režimom Jelcina, mi smo znali da ona ne može večito ostati na kolenima, da se mora jednog dana uspraviti i biti jaka i moćna. I to se obistinulo. Pomenuli ste izdaju vezanu za Kosovo. Da li postoji način da se Kosovo zadrži u Srbiji? Postoji. Najvažnije je da nikada ne priznamo nezavisnost. I trebalo bi što pre da se prekinu dalji pregovori. Jer malo pomalo uzimaj nam sve. Imate li još pitanja? Gde nam je ta televizija, Tomo? Televizija je jedno 250 metara. Idemo peške, da. Samo malo, samo polako, pustite ove napred, nek idu. Ili 96. Pa u arhivi imamo 97. da je. Aha. Ajde. Samo da ga...